Үтіе күнінен әйге акцент беріне көрағыд студияға Ангелина Васильева. Бүгін бейеқа ылжыттыр Сақа Сирин Сурьятчылара ассоциация председателі Олег Гаврилевич Сидоров. Үтіе күнінен. Олег Гаврилевич Сидоров Қатугулу Илинге Федеральный университет журналистика кафедратын себедисая. Сақа Республикатын культуратын үтіөләк үліхеті. 1962 сыллаққа амма олуғығар түрәбіді. 1965 сыллаққа Сақа университетін исторической филологической факультетін бітер-біді. Құлын тұтар үйіз күнігер беге Сурьятчылар аңдай дүтағы күндерін белеті бит, ол күннен әғадделейбін. Мақтал. Литература сылыгар ассоциация терилен үлеләбіті 2 сыла болан әрір. Онна бұл кылкастык тоқ сүрін үләгі тылы бұтын туғынан. Ата те әппетін күрдік литература сылыгар 2-15 сыллаққа бір тодеққа бір сүрін жағал бітінен ассоциация терилейті бол бұта. Олата бігі Сақа Сирин Сурьятчыларын түмен 2 аяр сойуғы онына сойуға оқ Сурьятчылары бирге үлелерге тухаярга ананан терилибит онуте биһи Илдар Хамит Егор Афанасьевич Борисов бәйтин тылати тигер терәһин муньяха ону соруктары чопчу этен турар бәйтин бага санатын ол кенне биһиге ассоциация бүлләһимит булан оңостон үлебитин сагалабыппыт биллән турар хаңа терилтте общественной некоммерческой терилтте атагар турута түрген болбатак Хылбыт онну каспыта, онтон бұл 2-16 хылгаде деңчақсы бәйбет жағалар бұтын грант ыламмыт Саха Республикатын правительствотын гранынан Министерство культуры көмөтінен биргөлі бітін сағалабы бұт. Онтон бейге бастықы қарды бұт еттерсе 2-15 сыллаққан литературна Якутия ден портал аспыт бұт. Ол портал бұт үлетігер биһиге аңартас биле информационный эре болбакка манна Сурьятчылар бәйләрен айымныларын киллерен угуактарын туророктарын сөптен читальне ден аттах эмету хайбыппыт онон ити портал идеята биле площадка для общения Сурьятчыларга онну курдук тугуламмыта бу портал нутчалы сахалы тылынан тахсар ону теңе биһиге инники буланнар бытыгар эбенки уна кабир тылынан тахар булан акпыт отчотугар биһиге бу Саха Сиригер бар литературалары андай тугар сетахымгар тахарарга ити билинги саңаниманан халоврати портал нүнө үлелек битин багарабыт онна портал бир анала билен турар бу Саха литературатын билен багарар жоңга кинилер манна кирен информациялалар холобра бихе бу 2016 сыллаққа Саха Республика народный сурьятчыларын поэттарын рубриканы толору оңорду бут онна бихеге бу ытыктыр бастыр Саха классиктары баранна кирен кинилер биографияларын билсек кашап инникитен өссө даганы тинне багаханабыт кинилер айымняларыттан туророк бутун багарабыт онна тоти бир кайысхабыт Россия журналларын кахеттен кыттылы онна бу Аврора журналга ти Саха Сурьятчыларын элбек айымнялара бир түмел болан тагыста оннатын литературная газета ХХК Алроса кепсетитинен кинилер онна Саха Сиригер Аллах анал балаха тахаран тураллар эти хастани мерке тагыста онна бихи ассоциация семе кыттыспыта онна бихеттон үлебитен 2 аяр хоюс путугар те Саха народной поэттара Наталья Ивановна Харлам Пион Иванович Мигалкин Салай союздар онна тирегрен үлелибит оннукта болуктах кинилер бай опыттактар бир союз Платон Алексей Союзский терен турар 2 союз бо Саха суверенитета сайдар кемигер тоғыны сыллага терилибит анан икен ытар үлелere дирин монна элбек лабра эдерде Сурьятчылар дыгын оны теңе тыгеригер олар Сурьятчылары кытта Россия андайды тахымгар тахсыти барыта бөкке союз ытар үлете керексебилля мен көрдөкмүн ардыгар кинилери институт курдук үлелилер да диякмын сөп жинчерде үлелер ыталлар
Жанон бихи холобра итар үлебит эттәхә как бы дөбән курдыккынан баран маннык кыттар жаһаллар бит хинелбәхтер кирер этилери көрөммит өйү хатыбыт төһәкәлләреннән ол барата табыллыга тонтон бу хаңа терилте боллак бутунун инникитин бүлөлир битер механавар эстедаганы элбәк кыхтар баалар. Ата билеген бу сурьятчы опсыстыбага оролун кайда гүлдете касыбы. Ата ти бастатан туран бихи сурьятча имнита нарокка тиен агыллан онна онтон тора харда эппет ыларга ону терия хатык битанада диханыбын алата жүллеhi итинне бихи ордук литературный журналлар бит элбәхүлени ыйтыктарын нада ыйталлар даганы колобра чолбан журнал полярная звезда да журнал күрүлген да журналынан көрдөкка ону теңе ти колобра далбар хатунду эбетер бихиге илин да журнал бит бихи бохин бир бары литератураны хакалын учалы даганы икки тылынан баны харда мен санабар норокка тирердер гөлелибит окнан итинне эссе колобрати жүллехилери терияққанада билин чолбан аспытсылларга кекке олустен механар үчүге камсаанлары тахарда колобра ити икки журнал чолбан онна күрүлген конкурс күрәхитан тураллар бәйләре литературный айымниларга онна бихи ассоциация өйөспүппүт төһәкылларынан онна бир хамай эме бир тухтяқаби көстүллах онна механавар инникиге элбәге берер ого айымнитыгар көрөктәһини ити кескил ого издательствотын кытта онна чоранчы колокольчик журналлар кытта холбаны иппут ити олус ден механавар надалах көрүлөр итилер ити кыжык тагына бу хурьятчы оролун көрдөрөлөр онна бияка бу саха народный сурьятчылара поэттара кыжык тагына народ убастыр жыннара народ кинлер тылларын өстөрүн истеллер онон итеттүнен бу билигин бар бихи народный сурьятчылар бит Николай Алексеевич Лугинов, Наталья Ивановна Харлампьева, Семен Андреевич Попов Тумат, Иван Алексеевич Мигалкин, Андрей Алексеевич Кривошапкин, Василий Тарасевич Сивсеп. Эти кинлер тыллара өстөрөн народка тиер, онна механавар народ кинлери онну ылынар. Ал хин кинлер били общественный болгомтога өрүтүн хаджалар. Ал ата колобра бу саха литературатын историятын далан көрдөккө саха литературата хурьятчылар бит Эксекулях Алексей, Алампа, Николай Неустроев, Таболлун, Күлүмнүр, Бағалар Никипереп, Платон Алексеевич Аюновский. Кыдик табу саханы саха деп биттері. Онна били саха народа нация быхытнан бәйтін сананарыгар кинлер отчыларга улахан элбах кылаттарын киллеринер. Бу кыдик табихиги билеген сахабыт ден, мен сахабын ден кен туттааттанабыт. Ити инне литературага улахан. Онта титохоны сыллары ханатаққа қылавра далан көрдік бир саха берен хурьятчыта. Билеген ити Николай Алексеевич Лугинов, Бағалай Қарысқал, онна датыттар элбак ке киннелелир, онна кинлер айымнилара жоңго тириен жон өйүн санатын мынанар көтөгөллөр эти олус надалах. Антан бихека бу переделкина курдук сурьятчылар, аяр жонсыннанар, аяр үлелир желере кылын сөпту. Ата те идея быхытнан элбакта кепсенер, дүлленер, оны кылыбыра билинги туругунан бияка этилери улустаттан 200 эти бар, оны бихесте көрөкпүт, толкудокпут. Онна бу Жакускай коракка Илдархан этитинен литератордар диелереме тутуллуктах, онун эти индикетин эти буланнага бар диякка сөп. Сурьятчыга бу самай үлөтүн түмүгө киндигете болар. Аны бу киндиге бечаттан итигереме эти сударство өттүттен тохой бул бар болой. Эти сударство өрүтүн өйүр кылыбыра биһиге национальный кингебит кахата бичик олус ден механавар хепке оны күстәкты күлелән хер кинилер хыллата эти икки аяр хоюстартан этилери хомуяннар бейлерин буланнарын эти социальный туханнак литература ден инне көрүллер үбүнен бу элбек кинигени саха хурьятчыларын рокка тирерделлер онун ити үле бар эсе даганы ити
өйөнү диханыбын, оны те бихе бәбит билебит, ил даққан этен турар правительство да түттен инне көмө бар, оннотон бир улахан үлебит аспы сылга сақа суруячыларын справочника, тати нучилеттех када, бете тух энциклопедический словарь курдук. Оңа хуллан быйыл үлететтен хитериллен, бечаттенер үлете хитериллен механаар күнсерин көрөөгө теме үчүгей камсахан бихе кылыбыра сақа херегер бар хуячылар барларын түмен 19 сүйеттен алата. Ити онун үчүгей механаар жоңго тухалаах киниге болот. Анан эрүтүн даганы тинне үллехекпит. Бу сылга булан кылгастык. Быйылгы хылбыт ытчат сылынан, онон ити ытчаттары кытта көрсүһүттен хагланна да диякка хеп диханыбын. Ити Гаврил Андросов терәһеннән үчүгей багайтык көрсүһөнмит. Онна ытчат министры Афанасий Владимиров кыттылах, хуриячылар кыттылах чөбай көрсүһү болбута. Онна быйыл эссе багая хунуктагыта эдер хуриячылар, поэттар эме фестивальлара ытылынна ити этер хылыбыра бу хылга алабетер китекчаңын хетте хылга ытчаты кыттылагаме болгонто уруллуктак күһүрөктак. Оны теңе бихемие Наталья Ивановна Харлан пьева төрүттәбит «Благодать большого снега» ден. Бу андай дутагы фестиваль поэтический. Быйыл эме болуктак күһүн, онна меттон бары көмөлөн культура министерствота, онна бу правительство механаар өйөннөр хала олохо киреган, монна ону теңе бемети Россия журналларын кытта үлөгөн элбак буланнакпыт. Онтой бутотон барата лох бар кие огону те элин ки эрдеттен баратын эппет олкынан бихе билигин ытар үлебитен ите эппетим литературная Якутия сахалитера.ру ол сайтка онно баратын тахарын ебит, онно киден билсек коеп, онно адрес бар хуруяктарын сөп жоннор бейлерин санааларын этилерин. Олег Гаврилевич, бүгін кәрін көпсәбіккер мақтанабыт. Ангелина Яхаме мақтал. Нонна бу мен сақа хуриячыларын андай дутағы хуриячы күннен эме ағырдалемете хитихилери онна жолы соргуну. Мақтал. Бүгін бейге сақа литературатын онна суриячылар опсастыпаға оролларын туғынан көпсетті біт. Болғымтағы дейін мақтал.